Pamene yɛfrɛ no Dunduko do Samson Masia ne yɛ alemena gane bia ma yugo parogo pazande na wanka pamia ndo afugo ne babiama chikushi fugo chidu wana ulike rogogwa poso na shishio ana ulike pachi papa gundu bangwa fugo ni du biswe nga a e i o chidu ani kintunaka pamia ndo afogoni bowe kuchini kadache babiata so areme anakaulika waidu ka kwamia afogoni ndo afogoni babiama na worohona payama so chidungo gupana kaulika harem chidu guana ulike last week anado chipa gbe gbo so anmweno woroho dunu ko maya ka ani buka ba ngbe watado ngbe ogwa hele gbe pa so woroho kia na gudwale mene woroho akia chidu gudwale mene chidu ana ulika ale medulele nga ngba ngbe ngbo chidu so mini yena kia pa duku sende none na yugo limo ginia he watadu ginia podu chedo ana yamba no gwengangba so watadu mbanga animweno mbanga gine watadu ngbodule nga ngbodu boro watadu ngbaji so ngbaji nga gine ngbaji nga gwena wa herogo ina ya tawa rogo arabi watadu ngbanda nga sine kadu kanyame ngbanda koro watadu ngbanda lingara ogwa pale border. That's what ya narifa kuchini nga ngbanda so watadu kufugo nga ngbojimo animweno ngbojimo nga gine muzeki ngbojimo mungelegi ngbojimo ya ogwa pale ngbaya anali hali ngbaya nga gine so watadu gani tugutungani durogo gaza nde nangaga ngbaya so weledu ya ngbaya and then watadu ngbatunga gufugo nga ngbatunga rongada so chidungo gu mine yena tiapa kuchini ka yugo horo gugene ngodu mapamiando afugo bia machikuru ga bangsa fugosa chidugu ngangba and then ngeche dulele ngehe kamaida kan munada kanya muna ngehe watadu ngenzele gufugo nga ngenzele so wodu maki herenga ngenzele china bipa wadu gini podu mama nga ngenzele kuchini watadu china njera ngenzele china njera nga ngenzele so bulongo gu pia pa gudu hongo gudu chipo gufugo nga ngenzele watadu nge so anikini dachi gupa nga ngi ani ame gufugo nga mbikaji so ani ame mo nuga mabangbe watadu ga mawanda amimo mbikaji dunduko amigulenga amina mbaka dachira kadunga ready chipo upanga oni mona watadu abangbe igera wa hele mbikaji so mikia hele na gi doka eduli ayole bombiko kupanga ame gu wamie yugo mbatano kusayo gu woro fugonga mbikaji watadu mbikaji tikia ti mbiko so anakando duguno anakato yenina lima chipo panga me ka yamba ha mukini no nga galedu nga gidulele chidu dulele nga mbikaji wakanyame gwena manyaka gwena madanga chimada walenga kuchigu gu stage lembe watadu kanjani edu watadu borodu watadu muneka ka yugo gwenga mbikajile kuchi dungu wapa so gu chedu no lenga mboko I believe back in about sarshubu ya watadu tumburo yo yamba ngangboko so wodi ya kyangbogu fugonga mboko so mieno ngoli orogoyenge ginete but mboko so I remember limora godunga mboko so wole du ya kyen and then anikin dache gudu no lenga guyanga danga gbo amini ngbo ngbo so ngbo
ani ame anada ka kuso gufugonga ngunda. So gudeni ngunda ngundoru kwa ngunda kusende. So kaza manyili ya ngunda kusende. So gufugonga ngunda wele du yake. And wodu woro hapa ya ngunda watadu nguruku. So nguruku wakana kupamina ape nolengame mbienzale. So muna fuki hapa kuchini rogo dungu ajene chena njara kuchingodu kasi dunga chena njara nguruku watadu timwa moneka rifa kuchiri gu padu lelenga nguruku. So chidungo gu yanga dapat ya me chipagani yugo paro go pazande chidu anakandu kumbata nani kinji kayena limanya limo dungu gulia hengo gwa namanga ha. So chipoku pangame anikini nduche katna ka revise ka dachigu guchenga katna mwe ka yugo keke na kagida ha. So anigida ngame anikenga waraga fu ulinamu du Australia watadu du America ya mukenga rogo pazande. So mwae kanjamu na cherogo email mukenga wakanya warago du makehe fu ulinamu chipoku panga ka yugo mwae du kagida. So anataka dachigu dule ngamu muma mbida muma jigiso mwae mumaino mwanya wale ka gida pazande na ka wale ka pazande sidu bakare tambaya fuloni dunduko. So anisi ngujugu poso ne yele chipopa ukuraga ni yugo pobele tambaya.